ošljak u maleni nasred sinjeg mora, naskoro ja tebe postaviti mora. 30 hektari tvoje površine ne može da hrani duša 300. Silna kiša i vjetar skinuše ti odoru koja leži spod tebe u sinjemu moru. Ostala je pločica, zemlje nema više, otišla je u more, ne vraća se više. Ja sam Valter Valčić, imam 62 godine, još malo pa ću 63. Cijeli svoj život, osim što sam se rodio u Zadru, sam odrasao na ovom otoku, sa didom i babom. Tu ne je bilo djetinjstvo, kaj dici, kad smo bili mali, kasnije kad smo išli u školu, morali smo ići u grad, jer tu škole nije bilo, kao što ste vidjeli, nije bilo uvjeta za to, ili te mora did voziti ili otac u preko ili u Kali. Nije bilo oca, on je plovija cijeli život, nažalost ti sam putem kasnije nastavio i ja, i onda smo morali ići u Zadar. Ali svaki petak, subotu, nedjelju, svake zimske i ljetne praznike bili smo tu kod dida i babe. Tu smo s njima morali doći, morali smo im pomoći jer su bili sami. Mi smo bili jedini koji smo im mogli pomoći i mi smo im pomagali u svemu. Znači od nošenja drva, od sadnje kumpira, od pomoći im pobrati masline, pomoći odniti u preko, samliti rakiju, samliti ulje. Sve smo to morali pomoći svome didu i svome babi. I to su bila lipa vremena u odnosu na današnja vremena. Jer smo imali svi babu i dida na otoku i svi smo dolazili. Tu smo proveli djetinjstvo, tu smo proveli mladost i tu se sada u stare dane isto svi pomalo vraćamo. I vraćaju se i to vole i naša djeca, pa se i oni danas vraćaju. Tako da se to jedne lipe uspomene koje se odnose na mene, a ja se nadam da se odnosi na moju unučad i na moju djecu, da i oni će doći tu. Vidite da je to ipak nije to tako loše ko što se izgleda. Nekad je bilo puno lipše, bilo je puno naroda, bilo je puno svega, bilo je puno dice, bilo je svega. Danas nema, nažalost, više nikoga. I došlo je devastacija, puno se prodaje, što je prije bilo nezamislivo. Danas se to prodaje u bescjenje i ruše se stare kuće, upravo radi toga što ih je bilo puno u familijama. Pokojni su se prihvatili dijela, njihovu dicu ne znamo, oni su u svijetu. I ne znamo ih i nećemo ih nikad znati, nego jednako se nešto proda, onda će i odvjetnik zvati da im podijeli novac. I to je srž svega toga. U današnje vrijeme da bi čovjek živio na ovom otoku, to je nezamislivo. Zašto je nezamislivo? Prvo, nemaš dućana, nemaš likara, nemaš popa. I evo vidjeli ste danas je ciklon Trmutane, ti moraš ići u preko, recimo po kruh i po ovo. Nemoguće je poći preko sa kaićem po ovome vremenu. I zato je to danas nezamislivo. U stara vremena tu se kruh peka, u krušnim pećama. Peće su bile i još danas postoje, tu se peka kruh i tako su ljudi u tome obitavali. I onda bi se spremili za zimu. Mi nismo niko, nažalost, danas malo ko spremni za to i zbog toga nam se dogodilo upravo ovo što se danas događa. Ovaj naš otok, iako je maleni, ali ima zanimljivih stvari
koje danas ljudi ne mogu shvatiti. I ne bi to nikad mogli razumjeti kad bi ja to nešto rekao, kad sam ja bio tu, kad ditan bi rekao da sam ja lud, kad im to danas rečem. Ovaj otok je izvažao prve artičoke u bivšoj Jugoslaviji, je izvažao prve artičoke za Rijeku i za Zagreb. Zašto prve artičoke? Bili smo zaštićeni od bure. Pa izvažao bob, biži, vozilo se u kofama velikim, se je ukrcavalo u vezu koja je vozila za Zadar i u Zadru se to prekrcavalo u marinu koja je vozila za Rijeku. A Lili, pokojni tu iz naš jedan, on je bio trgovac, on je to čeka i prodava je čovjek i šelen, i frig, i artičoke, i kumpire, i bob, i biži, sve prodava. Uz to ovaj otok ima jednu zanimljivu povijest. Prvi koncentracijski logor na prostoru bivše Jugoslavije je napravljen tu na Ošljaku. Talijanski koncentracijski sabirni logor je napravljen tu. I traje sve do jednom tamo je tabla, sve do 43. Od 41. do 43. dok Italija nije kapitulirala i onda da ne bi pao u ruke Njemaca, naši su ga domaći upalili, te barake i to da ne bi njima palo u ruke. Dan danas se vide dva bunkera i škola koja je bila njihova komanda, a u našoj staroj kući je bila talijanska škola. U našoj staroj kući je bila učiona i talijanska škola. I tu je stala slika od Dučeja, onda bi morali ujutro kad dođu normalno sva dica vikati viva Duče, ili ćeš dobiti štapom po sebi, nema druge. To je tako bilo vrijeme i to. Ovaj otok je bio još po jednoj stvari specifičan. Ima je dobre, jako velike dobre ribare. Recimo, u ovo doba godine sve naše kuće stare su bile pune suhe ribe. Pasov, raž, mačaka, golubova, sklata, to se sušilo hobotnice jer nije bilo struje, pa se moralo sve sušiti za zimu. I normalno, i svaka kuća imala po jednoga dva prasa. Svaka. I tu je živjelo puno svita. 39. godine je dosta naroda odselilo, otišli su put Argentine, čak iz naše kuće su otišli strina, jer je stric prije toga naviga i ostao u Argentini, i još su otišli dosta familija u Argentinu. A 40. godine uoči Drugog svjetskog rata 5 familija iz Ošljaka je oselilo u selo Golenić na Papuku kod Podravske Slatine. 5 obitelji, 40 i nešto ih je, dice sve zajedno i ovih domaćih bilo, koji su sa svojom dicom išli gore. Malo ih se gore, svi su se vratili, puno ih je nažalost umrlo gore i tako zadržali. I 40. godine naš stric Jakov, koji je otišao sa svojom familijom, napisao je jednu pismu, koju ću vam ja reći da se ne zaboravi danas. Napisao je pismo od Ošljaku, jer ipak napustiti svoje selo, svoju kuću, nije to lako. I on je jedan čovjek napisao pismo od Ošljaku i napisao pisma glasi ovako: E Ošljaku maleni nasred sinjeg mora, naskoro ja tebe ostaviti mora. 30 hektari tvoje površine ne može da hrani duša 300. Silna kiša i vjetar skinuše ti odoru koja leži ispod tebe u sinjemu moru. Ostala je pločica, zemlje nema više, otišla je u more, ne vraća se više. I to je takva povijest bila našeg otoka. Kasnije su svi pobjeglo od 53. godine do 55. pobjeglo je, kod mene, nažalost nemam tu listu da vam pokažem, imam je doma, puno omladine u Italiju. Pobjeglo je, sva omladina je pobjegla u kaićima, u gajetama u Italiju. Otišli su trbuhom za kruhom. Nije bilo za 300 ljudi na ovom otoku življenja. Znači, omladina je morala otići. Silom prilika otići. I onda su otišli i onda su meni pokojnog dida, on je napravio gajetu da mogu pobići u Italiju, i onda su ga pitali
neki šef UDBE da ga je pitao u Zadru, Šime, ste vi znali da vam dica sva bižu? On govori, kako nisam znao, pa ja sam im dao brod i napravio da mogu do Italije doći. No, nikad ne bi došli gore da mene nije bilo, oni su vlasi. A govori da je to protuzakonito, govori, lako ćemo za zakon. Najvažnije je da su oni stigli u Italiju, pa nek se Italija s njima misli, a mi ćemo svakako ko znamo. Jer upravo nije bilo čime hraniti dicu. Nije postojala mogućnost na ovom malom otoku toliko ljudi prehraniti. 1974. godine sam prvi puta otišao raditi na brodu. Radio sam na brodu, sam plovio na tankerskoj i kasnije sam bio ribar, pošto su mi i did bijar, i strici ribari, otac je plovi cijeli život, meni se baš to plovidba nije nekako ušla u krv, jer sam više volio to ribarstvo i onda sam se prislonio tom ribarstvu i tako da sam u ribarstvu doživio i svoju mirovinu. I radio sam puno godina, radio sam sve do preklani u ribarstvu. Otišao sam u penziju i pošto je situacija takva da je penzija jako loša, a i fali ljudi, pitali su me mogu li doći na brod. Malo su me kolina izdala, ali mogu. I dok mogu, ja ću raditi. Prije smo mi ovdje svi bili ili ribari ili pomorci. Nažalost, danas je ostao jedan dio pomoraca i po jahtama i na ovoj dalekoj plovidbi, a drugi ljudi više ne plove. Ne plove jer je to postao stvarno ne više kruh sa 7 nego sa 10 kora i niko to više ne radi taj posao i ne daj ga Bože nikome kome nije potreban. Za ti novac se to ne isplati. Jedno ko je kapetan, prvi oficir, ajde, upravite stroja, ti ljudi mogu ploviti, imaju interes da plove, iako je teško, ali moraju ploviti. Sve ostalo danas što se događa, rekao sam vam, ovdje se dogodilo na svakom otoku, pa i na ovom našemu, nažalost dogodila se ta katastrofa. Što se dogodilo? Svi naši u svijetu su uzeli dio od kuće, rekao sam vam prije, i naša se didovina propada, prosela se didovina. Svu zemlju u gradu je uzela država u ime naroda, prije Jugoslavija. Danas je otimaju ovi isto. Ovo što je ostalo, ne znaš ko ti je uzeo, zaklada Svetog Vinka, Svetog Ante, Svetog Luke, ko stoji iza tih zaklada, to niko ne zna. Uglavnom, naša sva zemlja u gradu je nestala i sve se dogodilo svodi na to da se otoci unište totalno. Jer ako vi ne morate ići u brod, ja imam ribarsku dozvolu i idem sa svojim brodom uvatiti za dicu 2-3 kila molo, nema što drugo uvati kil, 2-3 i gotovo. Zato ide policija ne dati. Jedino sa ja i Lucijan imamo tu ribarsku dozvolu od cijelog sela. Svi drugi koji idu moraju ići sa kriveto. Isto kada idu ne zna kakav krivolov ispred svoje kuće uvatiti po kila ribe. Tako da onda su svi ljudi od toga odustali i tako da tu nema više nikoga u ribarstvu. I nema nikog u poljoprivredi, jer ako ti ne smiješ ima kozu, ne smiješ ima kokoš, moj otac ima kokoše, ovi drugi ljudi su imali koze, dido ima i prasce i ovo, danas to niko ne smije imati radi turizma, ništa. I normalno, otok je zarasta, nema ga ko čistiti. Zbog čega je, ja sam stvarno u tom ribarstvu doli na jugu, zbog čega je otok Brač i Hvar, zbog čega su oni razvijeni otok? Zbog stočarstva. Njima je čisto. Kod nas nema više što bi čisto kad nema nikoga. Niko nema i niko nema ništa. I mi ne možemo, nas obukli, bore obukli su sve, zato nemamo više ništa. I to je, što sam rekao, ovaj otok je nekad izvažao i nekad je bilo svega blagostanja. Mislim da to više nikad neće biti, to je grubo reći, ali nema od tog ništa. Nikad to više neće biti što je nekad bilo. Mi smo bar nešto doživjeli sa svojim didovima i babama. Ja sam sa svojim didom cijeli život bija u Gajeti. Gdje kod je on bija, bi sa ja s njime. Kako sam bio ovdje? A ja ne znam, naša dica to, nažalost, osim kompjutera i mobitela, neće doživjeti. Neće i to mi je žao. Ni tovara vidjeti, ni tovara uprtiti, ni sedlom ustaviti, ni na njega staviti vriću slame ili vriću trave ili drva. Nema to više. Nema tovara, nema koze, nema kokuše, nema broda, ne smiješ ići u mriže i tako da nema ništa.
ama baš više ništa nema. I to je nešto što je najteže danas kad to čovjek vidi, ali to je takva. Taka je sudbina naša zapečačena. Ja sam lipo doživio i volim bi da i dica dožive, kao što sam ja doživio lipo. Ali mislim da od toga neće biti ništa, jer poći na kompjuter i poći na mobitel, to nije lipo. Ako je to lipo, evo ja onda dižem ruke i predajem se. I još postoji jedna stvar na ovom našem otoku koja bi se trebala, a možda bi se mogla riješiti, možda bi pospješila da se neko od omladine tu vrati. Povezanost sa Zadrom, mi ne možemo reći da smo mi loše povezani, ali čovjek ne može odavde ići na posao. Čovjek nemoguće je da odavde danas ide na posao, jer će zakasniti svaki put na posao. A kad zakasniš 2 put, 3 put će treći poslodavac, a što je, di smo? Jer upravo je to, nismo kaj preko Kali ovi što sa trajektom povezani, jer nemamo taj jutarnji trajekt. Možda bi se to, kad bi se riješilo, možda bi neko tu i živio. I još ima jedna stvar koja me strašno pogađa u ovoj našoj državi danas, za koju sam se ja borio. One podilili su nas na te stranke i ljudi su se između sebe posvadili. To je bilo prije nezamislivo. Zašto? Ti se moga posvaditi s njime, kako koji potuči, ali ujutro su se pomirili jer ne mogu jedan bez druga. Ujutro se išlo u 4 ure, 2 ure, 3 ure ujutro u gajetama, u Gaženicu kopati. Ti nisi moga poći sam. Ti nisi moga sam trgati. Ti nisi moga sam doniti grožđe. Ti nisi moga sam ništa napraviti. Ti nisi moga sam na ribe ići. Ne možeš sam. Ne more sam brod nategnuti. Znači ne more sam živiti. Nemoguće. Danas su oni nas tako, ove stranke, što bi to stvarno je to gadljivo. Tako su nas razdijelili da je to nešto nemoguće što su od nas napravili i da ljudi tako zlonamjerno jedan s drugim ne govore radi toga što sam ja ovamo, on je namo, ili ja nisam do duše nigdje, ali nema veze. Ali to su napravili katastrofu među ljudima. I onda se ljudi svađaju za koga? Za njih koji imaju na milijune, se ljudi za njih prepiru. A oni zajedno idu i piju i lumpuju. A ljudi se za njih prepiru. I to bi ja volio samo u svom da doživim, da bude, ne treba biti, ja sam protiv socijalizma i protiv toga, ja sam neprijatelj toga, ali da bude bar neko poštivanje čovjek kod čovjeka, jer ti nemoguće je onda bilo, a danas ne dolazi u obzir, ne daj Bože da neko pade, ko će tebe ovdje više naći? I da te neko naći, ko će po tebe doći? Za po tebe doći ko si pa, ko si na mociri slomija ruku, nogu, ko će po tebe doći kad nas je 5? A od 5, 3 jedan s drugim ne govori. Pa to je nešto, to je stvarno da se čovjeku okrene sve u njemu i samo bi to volio da se vrati, ko se nekaj vratilo, da ljudi zapivaju za ove blagdane, da su skupa, da poidu, popiju, ko što su nekad radili skupa. I jedino mi je to što bi volio. I ništa drugo više ne bi volio. Drugo mene ne interesira. Ja sam svoju penziju doživio, svoju dicu pouda, unuča doživio i drugo me ne interesira. Samo me to interesira. Jer ja ne mogu ovdje sam živjeti. Ja moram izaći kod nekoga. Kako ću sam živjeti? Kako? Ne mogu sam ići ni u Brod, ne mogu sam ići nigdje. I to bi volio doživjeti. Eto, to, ja vam se samo to i želim vam sve najbolje svima i da bude, eto, samo to da se ljudi zadovoljni i ništa drugo, da zapivaju, poidu, popiju čaj, kao u stare vremena. I da se seksaju. Da nas bude 20 dice, a ne samo 2. Dobro.